Allahu Akbar. Sheikh Abdul Kalim district kadi wa Kabarore n'ibindi yabigama bwanyuma yukeza kwebembera okusaza amusito mukuru o muri Fort Portal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurorangu NATO Uganda, we have started gaining those windows of Islamic banking. Tukimusimira muno tutwina habene tusogarukira. Saa zino twine banks zembaganiza nazo tuzisima. The embracing the culture of Islamic banking. Niba embracing one window per window. Abdul yashabitiriza omri Islam okongera kosa bankeji betungure behomboro. Wena hanu kwetuli twetantala abafere abagenda kurabira mu ibara lya Islamic banking kutuiba sente zaitu. Omuntu kakubaija to embrace Islamic banking ya kusoborora banzo mukaguze abebembezi baitu abedini abarabiremu sobole kufuna alhamdulillah ekisani ekirungi. Enkola Islamic banking nekora amateka g'Islam teri kwikiriza kwiha magoba aha muntu wena. Let's embrace tutangire okubangwa abasilamu ntwega kusevinga. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Twaza omurkazo oko okujaguza icyo cya ide twaba nko kwabutosha abo kuba abatibikirizibwa kubaga awendwara yejo. Allahu Akbar. Bitu aba bashaba okongera kurinda amagara gabo. Manya kumba ni celebratinga abaho kuteka ukurya ukugera ku kanore bitwenka ko mukordo yito yakazo hamwe acurugura kutwagize rubwire bwezwa na munongo mutabona kanso yito yakazo tarimo kubaka bwenu kwa kuryo kugumirwa kureba ko wakwasaba kuteka hembera za family yawe nayo kugira ukuyari yaje akumarebera 23 n'ikindi cyango konka nteko ko hayo abwe nkora ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri kugira nkahande kugira ngo give your bodies as a living sacrifice because ombirogo gor kureba nguba hoje kandi gufa kandi guho nabwo cyo mbirwa ngo kwasa kwerizeyo ngekyegoye ekikuru ecyo kubasa kureba ngwedini yawe wagikiriza. Banja bashaba abiciriza omdinyi Islam ogumzamo n'emico ebabibine omutsibo no kumanya ngo ombiro 23 ebyo birutakora webi tukabicwa ko kuba babiri n'ibibiri kuteganisa ubushambani ubushuma n'ibindi tukabicwa kora no basa gukora ombiro 23 ukakoraje utene kiri kuteganisa abonje utagumza mutyo. Amakuraga gasha kwa Jonan Singwire na Richard Nahabwe. La ilaha illallah Allahu Akbar.